Orege tukamunyita ugeni muno thiini wa tabarira ya Kimuri muthenya umwe tukiariria uhoro wigie Itua Ria Igoti itugiru thiini wa bururi tukarora rucio niguo gakorwo kwina kindu gititwo pre-trial na utugithia na mbere tuguthie tukioranagia ciuri ingi nyingi kwitagwa nyingi kwina indo iretwo People's Assembly tukaigwa nyingi ati mwakiapisha tuapisha ni ciuria turorania ati ki watho gigatiba uguo ni kumaanisha atia. Tuna wakili Murege Kamande wakili gishuki wa refadhi hamwe na mheshimiwa wakili Wanyiri Kihoro na maiko tutanathie muno ri he na article 37 assembly, demonstration, picketing and petition. Every person has the right peaceably, yes, and unarmed to assemble, to demonstrate, to picket and to present petitions to public authorities. Ito do kigo kiune kirero ati kwena People's Assembly. Ni do ni kuga ati ado no macemania magikorwo ni andu macemanetie na thayo ni andu macemanetie mari na gitumi gia gucemania kiao giko kirikiega hariwe ka gitari kiega nigetha mahote kwariria maundu mao yo ni article 37 na yugite ati mukiria kigirie hau no horo wa mundu guthie ari na jiare kana baga kana njora kana cio mothe ni magiritio na no makorwo ringi magicemania marie wega kana undu tari mwega ugiko konaini na mathanire wao na ni magirire kuria marwa kuri borithi na ni magirire ni ku inform kawaida iyo yumaga thini wa watho twaninire wetagwo public order act ya kwira police station iri hakuhi iri magacemania tugacemania muthenya muna na tugakorwo tucemanitie hana na rimwe ngona tari wega tondu ni tugio na ta cime ithano thiru cime ithathatu thiru ni ndaigire kwari na order ya rutitwo ya kuga andu matigathiage thini wa Nairobi CBD kana Kisumu kana Mombasa kwambia ku demonstrate thini wa CBD matari haria mari ringi angikorwo andu aya makuritwo thini wa street matwaro thini wa nyumba ri nikigwituma no senior ri he kaundu ndenda kuria riri ugoka ukoya county assembly uga transform mundu wothiete agathurwo na kura uga transform county assembly ukametua People's Assembly kihoto kiha thini wa watho no agiru ni gwika ugu na ni agiru ukorwo akirehwo mbeca hindi iyo gwiciria hena a lot of conflict na ko tugire wiyathi ni wa mundu enine kana eteithie naguo no People's Assembly uria ni ndiramiona na ndiramiigua thiku ici ni kweheria uhoti thini wa andu aria macaguritwo tondu we ni urona uria urenda gwika ndungihota gwikira bunge na ndungihota gwikira thini wa county assembly the legal procedure kana watho uria wiho mutaratara uria ohetwo ni watho ndungihota gwika uguo riu koguo ni weherie hinya ucio hari bunge umitwarire andu nigetha maundu maria mahitukia ugatuaga nimo megwikika thini wa bururi na uguo ni mugaru na watho wa bururi wa Kenya gutire kindu gitagwo uguo koguo ku no ta kuga ni undu irigoreka atia na mundu ungika na njira oimite nja ya watho ndigwiciria ni agio no agikirirwo kaka tumatukuria uguo ri ndio kanero nire muruga munene wa borithi thini wa Nairobi etagwo Kome ndio muratagu akiuga mucemani uria urare wa NASA muthenya wa ira matirahoete rutha naro igatiriri kiria gitumaga mutumenyithie wa mbere kurangira na mwire borithi atiriri tukagera haha mathaa maya ndiuka ino ni anake wakiri gwiciria ni kwiriria anake tondu ni takuga tu watho urarumirira na mheshimiwa ni ndimuhete gitio muno Wanyiri wa Kihoro ni njui ngakoretwo maundu-ini ma kwa kahinda kanene no ni njui ni agwitikania na nie ati ona hau ode wererwo wiyathi ucio nduheanitwo ati kabisa
ate wina ateneke atene wiathu waku wanjiriirie haria wakwa naguo ukinyite nduri hindi ungituika ni uranyingirira na nigetha gukona kindu gitagwo order thiini wa bururi watho nikio wikagirwo tondu onongera simple uria ngari thia barabara ungituika ngari gutire na watho waku igagerage mwena wa left no unjire ura gugiko ugithie barabara koguo mutaratara wa watho ni very important na niho thirikari na muthuri gwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta na aria angi othe me thiini wa thirikari ni mehitaga ati ithuĩ turirumagirira watho na ni turigitagira watho na nginya mundu gwitwo IJ ucio ona no mwihitiru watho ucio koguo angiona mundu uroina watho uroima nja ya watho no nginya amwioere ikinya na hiyo trend ya kugati people's assembly it is very dangerous atenere wakiri murege kama ateri ni twakoro tuona gitama na tuona mutongoria wa mungethaniro akiaria na kambuni ya Reuters kuria jako igate ona Itua Ria Igoti egigate cira uria wikuo na president ehitithie no wira wa buri teoria atiriri koguo no the Inooro kana atiriri ungirora uria kuma tugikuhiria githurano gia 26 thiri kuri script na sama koreto nayo ni ya gwika maundu mugaru wa watho nurarikana hindi it anarchy we are heading to anarchy tugererere ni anarchy reka ati tondu riri ungirora ri na tutikwariri horo wa machithani atiriri hindi ya gwatukie ni gukorwo na ithurano ri clarion call ya nasari ya mabete makauga no reforms no elections na makauga uguo magikinya handu magicenjia makiuga October no elections nitwarikana muri 26 ri na muri 25 na 26 ri uria counties inya kwari andu makihinga bara police stations zikihingwo ballot papers zikiiwo in some of those stations iyo ni anarchy thaici ire marauga atiriri tuguthie to form people's assembly na makuga people's assembly ri koragwo ni leaders are elected MCAs andu civil society na andu aya angi othe arafu makongana no rukindo kira kirako kina thina tondu kungana koti gutina thina utigituika ati county assemblies niri cikuhitukia watho o finance people's assemblies gutire kindu ta kiu thini wa watho kindu kingi ni atiriri deliberations icio ciothe cio people's assemblies ri ciothe citire na kindu kehuthire githungu citire na force of law ni ati citire na hinya wa watho ni ta uria koraga riri ndona haha jivanji haria andu makindaga hau haria andu maikaraga hau jivanji bunge la mwananchi ni meitagwo na kwari ufungamano na ni kwari bado na ufungamano no ukona atiriri ati gutire resources icio the cia thirikari kana cia kiria counties cirahuthirwo niguo go finance no finance assemblies icio kana mirurungano iyo ya andu koguo aspect yo ya finance at what we call the counties specifically necessary finance people's assemblies issue itself is illegal hena kaundu kagwetwo ni tumutaga senator na muheshimiwa mama wa ngare wa girigiryo igatirire ati icio ciothe ni mbwe irareigwa gaturu kohoro no nginya moke guku mbuke na moke hiwa kohoro igi senate na to uguo uingi wa county assemblies ile mwana wa Jubilee ile mena majority urata angikorwo tikurehe wagagu marareheri makio ugu ati matina wiki bunge ni moe na ndwari nikimareka atiriri urunura mabiti ni atiriri mabiti na tari strongholds ciao marabia nacio tumbo wao kure maramenya ati 17 ici 17 na ici 17 ri taruwe tranzoia mareciragia ni yao musho niyo niragoire musho niyo niragoire mathi kire yari mathi Kakamega county assembly ri ndirari kana othe orengo niyo na maikarite kuria no monekanaga maikarite ku iguru meda muthama meda ku influence ura wothi na mbere ko deni ugituika atiriri nyamu de ko listeto ndiari one of the within wa order paper ko muthenyo ucio ndingekirwo atia ndingia ko kidorona ne atiriri ungerora marashoka mahacenjia tune ne kaluma kana no muthenyo ngi maruga atiriri ati already ni mathondekete bills cia gwikatia cia guthi kuhitukia gucenjia katiba na nitoy atiriri bill yothe okori murenda kwa amend katiba ri yagiro hitukio ni makiria mandu ma county assemblies na thaa ici 24
koguo rinde matingiota gwika atia matingiota kuhitukia koguo urona hakinyete handu ni ati marahuthira ninjire ciothe magikorwo nacio no ni maramenya matiri na namba koguo ri na ni kujuritie horo wa gucoyarin ati Raila na gatika sonini lakini tukoria tiriri katiba yo yenyewe ni yugite atiriri ati thutha wa president athurwo ri hari mundu guthi igoti no riuge ikithwano kiu kirari kiega kana gitirari kiega oko kirari kiega ri hena thiku mugwanja Tuesday ya mbere thutha thiku mugwanja hindio nigo president agiro kwapishwo na ndakwapishwo ati ni MPs ati ni Senate agiro kwapishwo ni Chief Justice kana oko Chief Justice dariho ni Deputy Chief Justice kubo ni registrar wehitiragia president ni Chief Justice Chief Justice in the presence yes. No agitoa tari hori no me ore ni administrative registrar registrar ni administrative na maudo na magerera no ongora ginya audio yenyewe ri yagiro gwikwate in the presence ya Chief Justice ko registrar no kada moko hawo ni administrator wa gutigirira maudo na meka ate ni kada moko ni tariri urwathi gotini tutienda guthii no ndwa ngithigotini nigo mundu aruta wira ri ne hitithio nona vyoja mahakamani ono ngiono guvyoja mahakamani kana ni gakurehagira Bible urera ukarani wa koti gakurehagira goko kana korani na ufuate tikarani audio rutina tikati ni karani wako wapi wa katia wako teithiriria ateithiriria koguo agikoro jaji dauma hori ona karani kauga kurehere Biblia yo no we gukona wehitithio ri gutire muhito wathi na mbere no guga kiriri koguo president we mwenyewe ri we wagi Chief Justice kana Deputy Chief Justice ri ni omagiro uko magi preside over function ya swearing in koguo ri age tondu twana igwe ginya muthuriti ore ngora turagwetwo gutondu makiaragirio kuria turakiona ri yagikehitithio ni umwe wao agikehitithio ni toho gwiciria maudu ma kungikoro kwina one of the judges aya memo no ugwaka gathara-ini aria no etagwo atiriri na katiba yo ina muheshimiwa ni gwetete wega ati njira ya kuingira giti-ini kia president wa bururi wa Kenya ni ndaririe na ni ndeme ungiaga kugerera njira iyo ndure kate no tawe njega ona tani no thi gwakwa na njira mutumia atia akihitithie no ucio no wira wa wothe wake tondu njira ya kuingira giti kia president kuruta wira na kuma ni ndariri handu hari katiba-ini koguo riu ungigera njira ingi no ta kuhura maina ki na ndiri no ni gwera kuria muheshimiwa ni akoretwo guku ihinda inene muno we bururi wa Kenya na ni participate muno ni kuri kindu gitagwo sedition sedition we kuira kugarura thirikari ya bururi wa Kenya na andu aingi ni makoragwo makihutio ni section 57 ya mundu wothe urekuira ati ukarota iyo ni crime ona gwiciria kugeria gwiciriria kuingira giti-ini kia president utagerete thini wa katiba it is sedition watiriri waki tondu tone jwe we wanachamania na wathani wa koigitero ni magatibe no ni ugite ni henete rutha rwa ithamirio koguo etwere turenda kugatire maundu mara hihi president Uhuru arahitukira ri gatibe ndo no metumiro na ketarofio rwa kuhuriria rwa kuhiriria thu ciake ino ri angikorwo ni muri 20 president ni akerwo cira uyu no ateo uria wedio kwina cira ri acoke tuke thiku mugwanja ni hetari gucoke tuke muthenya ucio areheta kwina mundu ungi urehitithirio kiharo kingiri iyo ni treason abo ucio ntukuria na riri riu watho uyu wakatibe no mundu no athamio ni uheanite ithamirio turoga atiriri urari horo wa article 58 ya constitution article 58 58 iyo ni ariti horo wa declaration ya state of emergency na kugigia uduto ucio maudu again magicoka thome
state of emergency. A state of emergency may be declared only under Article 132 and only when the state is threatened by war, invasion, general insurrection, disorder, natural disaster, or other public emergency, and the declaration is necessary to meet the circumstances for which the emergency is declared. Article the President under Article 130 no declare a state of emergency in Kenya under Article 58 na age declare arena diko ikominainya heteria emergency egokorwo na asoke udusio no agirone gotikiro ni parliament na wetikiro ni parliament nigetha o extendo makiria ruma diko icho 14 ako hari na gitumi gya kuigana gwiko gwo na udusio ni turawonire wekito thini wa Gambia diko gotete Gambia hau mbere na ni urekito rege Ethiopia wekito France waro wa kudeclare state of emergency to also article 2 sub article 5 article 2 you get at the laws of Kenya international law ni part the laws of this country international law international law area tra kamuno ni horo international covenant on civil and political rights na Kenya ne tikirire wa do 1976 dari kana to ndari detention na ne de wa ojo wa to detention ko dokeda gochoka ho sa dari wa mukatana diage dari kariye binyi kemia keta tunni utale mundu mwinake utale mundu twinake tigathigari donaga na mira kwariria tigari mwisho ni chetu kiria rata kiora ichejera gatiriri ona vitimenya kandi kigia tumiri ore wo guko na kamenya no makoma takomenya todo riri wagieterera gwaritie maitia kana ngorume ndige gukuria kitwania ke kaka tuma tukwero gonere to be ekaga for not longer than 14 days from the date of the declaration unless the National Assembly resolves to extend the declaration. However, 3-1 ikoiga following a public debate on the National Assembly by the majority specified in clause 4 and not longer than 2 months at the time. Supporting the vote of at least 2/3 of all members of the National Assembly, and any subsequent extension requires a supporting vote of the at least 3/4 of all members of the National Assembly. The Supreme Court may decide on the validity. A declaration of the state of emergency, any extension of the declaration of the state of emergency, and any legislation enacted or other action taken in consequence of declaration of the state of emergency. At the Supreme Court. Validity ayo. Tuabe tuge president under Article 130. No declare emergency ego karadiko 14. Na nigeza kidi diko 14 oduso no muhaka utwaro parliament nigeza parliament etekere kanerege no wetekera kwa parliament ne nutu ya members no ma extend na meri igana no ko ni gujima kidia ma meri onige dere no muhaka extendo na ne 3/4 ya members a parliament do ni magana meri mana itere ngania maita mana ugidani maita na igato to ko to kyuga hakwe magana meri ma mirongo iri na igire acho niyo magire ni ko magi support state of emergency ye na mbere kuko to ga ntiriri agikondo kwa ya na garadiri modo macho mo da mato keninge Supreme Court ani ko kira to madware chira kwa Supreme Court to de ga ntiriri idio ni da detaini ro 1986 ire mutede state of emergency ya kugira wani wake horo wake akomete na mtumia wake kumutwara detention ati todu kuri mudu na ku utaiganire ni odu wake gukorwa ari moyo fogore dito de datire horo shori wa emergency ona gono utwikeke todu ndroni re president ya shide to gidurana de ni wabro yita go kambia na kadikira state of emergency mwishoini nigujiru kiria diru kido maburi mari amari hau ngetha mothe meheri odu ndone te ogada nituonete horocio Ethiopia nituonete South Sudan kogo to edate diri diritu dayo tayo ni uri na batamuno uhorore wa People's Assembly. Mauduma mwere kegwere. Muge ni mwere.
na would you advocate andu magigucaria muno ri uyu ni araria na agacokerio ri uyu akamucokeria na uri ungi agacoka agathii iguru wake ri hau riu niho turenda gutwarwo na twathii uhoro wa People's Assembly maundu mamwe magirirwo ni kurumirirwo administratively kuona ati ako ni tuge ni county assembly ithuritwo ni tuge thiini wa county inya kuri njira ya kurina undu ucio na andu aria mage mbeca na tukinina mweri umwe undu ucio akota ina coverage ri undu ucio ukorwo hakuhi utariho urauga atiri andu amakare ho basically weherie uhoro wa kuriho maikare mari andu mbeca iria igira haria thiini wa county assembly na irauma kuria thiini wa ministry ya finance na ni hari na commission ya kurora ni mbeca cigana iria iraloketwo every county revenue allocation nayo ni wagiriyo ni gukorwo ikimenya atirire haria uria haikarite mbeca borehe report yona no iro 14 days tondu riri ni wiro riku wa accountant yarakiruta ngetha tuone mbeca itinathii wiro rita itatwari kwirite kuba ni njira ingi cia administration no to mwaka ucio kirie mundu tondu ni are urimu nawe wongerere ndenda twanjie gutiriha na he kaundu still itari ndaigua nie mwenye ta dreads kirio wega na ni horo wigie maundu maya ma ati mwapisha na ithe twapishe watho ugete atia ugitiriha watho ugete atia na ni njui no uga katiba ati no nginya mundu athie through katiba kungetwika ati amwe memwe no uri ungi na aria ungi memwe no uri ungiri thiini wa watho ni makinya mariku mangi uyu watho ugete atiriri bururi ukoragwo na president umwe one at a time ko kugitika hari president umwe wapishwo kuringana na watho ucio niwe president uyu ungi apishwo no kana no ugeti president na ikio tuthia atiriri under the penal code na niguo twikire ni uria nyako delito nyako ari horo wayo ni ati tumitaga ati hari ritual apart from sedition treason act yes under the clear penal code that any act or the modo are go contemplate or not kone ko remove president from power na katiba yenyewe ikauga under ikogo diadikaniriko ati mudo the ungiria ko establish a government otherwise in accordance ugo ni you get otherwise in accordance with the constitution is in law whether is otherwise yes otherwise re go mire mure ikite na no mwana kerore na ndauga atiri ona bururi no tukenete maundu macio maingi muno ni tugeta muthuri munata wa kuma ya ta witago Gideon Mutiso 1971 ni atwario detention ni atwario prison ni udo wa under the prison under the Sedition Act 1971 na asa vile tore da chokire gidi Naivasha na nikuo ari aikarire miaka kenda na nuthu iria twirirwo tondu Sedition Act itikiretie mundu no hirwo miaka 10 tugicoka riu ite turi Inooro artisan na nitwario na kisoso ya muthemba wa thitagitwo maundu makonainie na subversion and then treason butiri watho mukuru thiini wa thi to watho wa kugeria kweheria mutongoria thiini wa giti giake tondu acio no makoretwo ho 1351 kuri na Treason Act ya England na no yatumagirwo guku 1983 na 84 ko atiriri kogo twenda mundu no athamio thaici mundu watho kugiriki guthamio mundu ndagithamio riu ndono ndagithamio acha tiwe toroiga mundu no athamio me adidikana andu hau mundu no athamio mundu ngithamio Kenya katiba na katiba na state of emergency declared when the president agidikiro within 14 days no athamio mundu no athamio within those 14 days agidikira state of emergency na declaration yore no ishalejo the supreme aya tukirikia to nijenda tuthie kundu gugwitwo Nyeri munene nake akorwo agitwira uria kuhana no tutana thikwe munene ri he kaundu guthomaga godakuga article 3 you get your sabbatical 1 na thome every person has an obligation to respect uphold and defend this constitution article 2 ikaga atiriri any attempt to establish a government otherwise in compliance with this constitution is unlawful and what are the steps atukani unlawful no ado negodo gatire pino code ni ugite ke agirire gwikwa atia agiro one ashirithio agiro beanitwo ako tori igotiria kawaida agiro beanitwo
ahingũrĩrwo thitango na acirithio angĩonekana na mahĩtia rĩ oho. Very nice. Tukirikia ngwiciria ni no njugire na macira maya maingi turona thiini ndamenya kwina macira maingi muno na ndirona heno tiganu na ko mweshimiwa na igire mahano maria mangi mone makoni githurano kia president no ndirona heno tiganu tondu cira uria warehetwo kuma mweri githurano kia mweri wa 8 ucio warehetwo ni umwe wa aria marwagira giti urogwitwo Amoro Odinga no haha ungirora urehetwo in periphery ni andu angi ona ko ni kuhuthirwo marahuthirwo ugereirio kuria ngi ugereirio kundu kungi no si aria mena interest na gitikiriku tondu na ungirora au koti onake ni kugara araigirio na ni aka muno muthuri na magoti ucio rega ati na ungirora macira mau me mana matatu mamo maroiga githurano gikanju no umwe tu wakio kirukumi ucio niguo uthitangite mundu gwitora ira Odinga na andu acio angi ake ati ni makomitire electoral offenses thino ithurano icio na ekera igoti ni na hinya wa gutwira andu acio koguo ona hau ni twetereire itua ria igoti electoral offenses ici tondu igoti ria supreme rino hoti wa gutwira andu uhoro ko ni electoral offenses ni twetereire kuona kana hihi andu acio ni megukoma magitwirwo kurigana wira uria ukurehwo thino wa igoti electoral offenses iria mekire uhoro wa kugiria andu mathurane uhoro wa kurehe violence maundu ta mau tondu electoral electoral act ni gwetete wega the electoral offenses iria mekire ate koguo ni unique in that way ate matatu mamo nimo maroiga githurano kieherio giteanirio na umwe wamo niguo roiga githurano ni kiega na aya anasa na omohu. Okay, asante reke twambe tuguduke kundu gugwitwo Nyeri munini wa governor wa Nyeri ni ukorwo akihitithio muthenya umuthi etagwo Mutahi Kahiga nari mutongoria wa nati acoka agikiamurwo ni governor mutigaire muthuriti wa umwe gikonyo wakiri wa homo agakuru pole sana wakiri ndo tokotwala nilia nake wa homo agakuru na gukwirikanaga ekuhitithio tha 8 ngusina ndu mimi munene otwera reke tuigwe munene rucini rwega muthenya wa umuthi ni ndona mivango thutha waku igithie na mbere muno riria kuhitithio kwa munini wa governor wa Nyeri gukorwo gugithie na mbere hihi kuhana atia kuria rware newega muno rucini rwega kuma guku rware na rware rutire na oru ona hanini guku ni kuhoreru na toguo urona thutha wakwa mehaririria no marathie na mbere magutigirira ati governor wa kana wa county ino niwe Mutahi Kahiga nehitithio kuma tha 8 na mihango ino ni ajirie guthie na mbere hau gatene na thengia wa mihango ino kwina mihango ingi irathie na mbere mwena uyu ungi reke muhuri wakwa wabisha akuonie ni hindi mihango yo yakorwekirika ni tukugita ukafere ati kwina mahoya maratanyitwo gwikuo guku na ru haria no bisha irahurwo ya thutha wa mahoya mau hena tongoria kuma makanitha matiganite county ino nimegukite guku kunyitanira na uria utanyitwo gukorwo akihitithio umuthi ta governor na arutia wira county ino gukorwo na mahoya wabere gukorwo maugire ati marenda gukorwo makihoera offices na makihoera wira uria ugukorwo ugithie na mbere guku county ino ya Nyeri wira uria ukwajia umuthi thutha wa kwihitithio kwa deputy governor atwike governor wa kana wa county ino koguo jugi ati guku maundu no marathie na mbere wega na mihango no irathie na mbere na thaici kwa ginyagia thaici no jugi ati munini wa governor wa Kirinyaga ni twamuona guku ni areketie gukinya na ni tutanyite ati ntukuona governor wa Kiambu agioka governor wa Laikipia agioka na ona governor wa Murang'a ni atanyitwo gukorwo magioka kunyitanira na aikari a Nyeri nigetha makione kwihitithio kwa munini wa governor Mutahi Kahiga atwike governor wa kana uguo niguo maundu maikarite mwena uyu wa Nyeri igatho nyingi muno munene ni njuno tugukorwo tugioka kuri we njira ya imwe kwemwe riria uhoro ucio wothe ugukorwo ukianjiriria na wira mwega muno muraruta mweko mwena ucio wa Nyeri mwina cameraman waku mweje muno na mwele mukinyire o hau asante sana ni mwandiki wa mohoro gwetwo munene agitwira mehariri uria mahana maukorwo makihitithia munini wa governor wa Nyeri muthenya wa umuthi ni tukirora
no mahoni maigi muno no dero mathaa maitu ni mathira Joseph Makomi Muga thank muno akiuga waiting anxiously for the pre-trial Kenyans want justice, they don't want favorism. Good topic indeed. Mike Njenga gaidia jabayawira gaidio muno. I'm watching from Joro Post. Nathaniel Gekonyo gaide Kairos ni Mike Nade rito timu yothe ya Kimuri they katwe hamwe muno thiini wa Kimuri rusini rwa omothe. Nasa Ignatius wa miaka on the presidential election petition. First and second petitioners lacks enough evidence, especially the presidential results. The Supreme Court the Supreme Court will uphold the President Uhuru Kenyatta on 28 November. President Uhuru Kenyatta will be sworn in for his second and final term. But if court decides otherwise, we will respect the Supreme Court decision, irrespective of our social status. Nobody is above the law. Ignatius, nageko etago inyadi. Ignatius nageko ne inyadi. Zakari Maina. Mike Nderito Muriaga geithiai ageni aitu omothe ona ni ota Kenya aria ange nyitete mara na ngudi no kiuria giakwa ni atiriri kai Kenya watho utumagirwo selectively wakiri acio ta ne matwire kana miario iria yaragio ne nasa ni metekere ni watho witu tondu ni nyonaga tari dia maikagia muti na riu ni moye haria magerigira ekorika Governor P. Mushedo morning Mike and Derito for the Juakari man perspective. I hope Maraga and his court will uphold our president and pave way for our business to get back on track. Banadigiria koiga akauga banadigiria kauga na rutodo gatiba allows for other out of court mechanisms to solve dispute. Do our panelists foresee a situation where people will not be going to the Supreme Court because already the court is tainted? Remember, justice ought to be seen done. Togabi kwemodo ogwe to Lucy M. Blessed akauga hashtag Team Kimuri watching from Kasarani Tajuridia Adurias yo watho ugete atia kuri maudu ma secession na kai maudu mahani riatia ati mudu no alie uria ekweda na dorio ni mudu Karajo Ange Donaka Kuga, hello Mike and Derito watching from Gidurai 44. Supreme Court tenor for real. We are tired of these stories. We are rotating in one point. Kenya is not moving in any direction because of politics. But still, we are trusting the Most High God. He will give us victory as Kenyans. Maraga now is the time to show us that he respects the constitution of this country. Peace, peace, peace. Rekejaba itengeranie. Niguara uga. James Shege. Kai Kimuri team. Negado nevera mwega murutaga taguturehera athuri acio mawakiri na ni maratu thathaurira maundu wega muno from Dallas, Texas. Asante sana. Maheje msogi gwonete nake atura ekuria wajia ni kwarato irorera magidirago Haidrito and Mike geithia ageni acio othe na wire ndiritu neni wirwa kate no amwaka ate jaji ekuruto hau niko buchucha Jitago shosho wa ejo. Shosho wa ejo asante sana. Mono wanatokanagio no shosho wa ejo. Na to ebuta. To na chick. Totaga okay na ejo. Morning Jenga and Derito, may the Almighty God bless Kimuri and you're doing our people maudum and you're doing our people maudum matali moneka. Leo oro wa president wito no amagegania na turona gai na maido. ICC case was man-made. What happened? Gai arugamirie vedera yake fira ugeikio rowe oguo ona mage twara president wito Igoti oririko fira no gai no ginya oikie na no ginya awikie rowe theinie mahida mothe kauga gai atoragio mono atogerio mono Siobio. Kudos Derito and Jega on the caliber of panelists or you hosts in Kimuri. I'm always enlisted and I feel enlightened at the end of every read. But when we'll wakiri kamodo waigajo Gracie. Netwateta wakiri. Netwateta. Nevo kabiki. Na koroto mtupata moja nyawaro shuru. Nege shuru mwangi kuma. Wakuma kwa nyahuru. Asante sana.
asante sana lero tukirekeria hau tukitiriha maiko ni turambire wega campaign ndio ona thĩinĩ wa Facebook page yaku Mike Jenga kwa ne ndĩrĩtora no twenda like page icon urahanda mutu ndwire twenda kuga atĩ rĩu turenda 100 million trees gĩkũyũ-inĩ njũ nĩ ũkũhanda mĩtĩ we hĩndĩ ĩka na turenda nĩ ũhandĩte 10 nĩ ndĩenda gũthiĩ ĩkĩrio tha tweka 10 cia kahũa ni ndauga mĩtĩ ona kahũa nĩ mũtĩ like page na tukithie na mbere na kuhana muno hari andu anyiri tukihitiria governor hwaini ni wega thiko ici to kwina mahoya kuma hwaini riu tiga umuthe hwaini kuma thaa 11 nginya guciria kindu the mugu nginya Thursday tuhurukia governor muthenya wa Saturday tuhande miti na iro urahanda tondu wa riri commitment nao kugati uthamaki njo twarikia haha no tugweta mahoya mangi ni gukwenda munabii ona kwa kumana nja ugutuonera maundu ta macio ti maundu mandu ni njuwe nyurikite muno horo akigo kia Ngai tumana wakiri murege kamande twakena muno thengio tumana wakiri gicutu wari fathu cokia Ngai wakiri wanyiri kihoro ni undu wa gutucera thĩinĩ wa tabarĩra ya Kimuri muthenya wa rũciũ twakorwo tukirora horo cio igi status conference muthenya amicus wa the friend of the court na ningi no twakorwo twina na professor hwaini kuma thaa 3:30 nginya thaa 5 uri andu anyiri tukenyite mbaru mutahi kahiga na siasa nyingi mutige Ngai aheaga uthamaki mundu uria akwenda nema juma wake he lift juma ri tugathie mariko na tugathie ni kwenda tumaroria ete tuno twetete governor wa Home Gakuru huko mena governor Nderitu Muraini na gukigĩa na mutino ucio kuguo ntugathie mariko mũthenya wa Saturday na tugathie tu kuomboreza ithuĩ murata witu asante mũthenya wa Saturday wena wakinya murao wakwa wethi na wena ugitwarithagia ona hena kangĩ kageni ni ngatho muno no ageithio ni James wa haria the base na rauga ni kwenda gucoka ringi twariririe uhoro wa economy na murimi munyinyi ona no ageithio ni riri nitukwaritie na wahome mutairia mena muthoni njogu me Dubai me kuria Dubai ni moy wetagwo DXB neo ene Mount Kenya brewery kuria na nyuki no maranjira makauma na nyuki maikuruki tucemanie haria kuhurukia governor muthenya wa Saturday asante sana kuri junyo othe muratwandikira thank you muno SMS Facebook Twitter tukauga ni ngatho nyingi muno barire no ni gukorwo gicokerwo thaa thita cio tuko umuthi hwaini umuthi na muthenya wa rucio no twakorwo twina mundu witwo Jenga Mwangi twakorwo twina mawakiri na ijoe mawakiri matiganite na riri itanariganirwo Sara Kahio arare bũrũri wa Zambia na nĩ atũroragĩra Kimuri very nice na wakĩnjĩra atĩ tumenye Kenya nĩ hetwo gĩtĩo muno mabũrũri marĩa mangĩ aratuĩkaga technocrat niko yote hiyo asante so muthenya wa rucio twakorwo na mundu witwo Priscilla Nyokabi no wakiri na Jenga Mwangi na kino wakiri Jenga rajiraga nigo arakinya miaka 30 wakiri thĩinĩ wa bururi uyu koguo ni twakorwo tukiairia nao tugakorwo tukirora muthenya wa rucio pre trial ikianjia ni ngatho muno tukauga mutindie thayo mungirore